اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى على النبي محمد صاحب الكرامة. الله الله طه ممجد السفيع الأمة في يوم القيامة. الله الله صلى على النبي محمد صاحب الكرامة. الله
خير من أتاه الله
صحبه ذوي القرآن بمجال مجتمعنا ويكون حسن الختام ربنا ما قد سألنا من عطاياك الجزائر من عطاياك الجزائر رب فاجعل مجتمعنا ويكون حسن الختام ويحسن الختام ربنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام يا ربنا يسير يا ربنا يسير له الذي قد رام له الذي قد رام يا دائما إفضال يا دائما
بها يلا بها يلا بتنفع الغفور يا رسول الله يا Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik, hadirin berbahagia, di bagian laut tadi satu penampilan tari Zafin persembahan dari Jamiatul Hadrah Ziyadatul Ulum. Kami hadir dari kawasan Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb pada sore hari ini. Tentunya saya ucapkan selamat datang untuk kedua yang terhormat, yaitu Bapak Hatib beserta Ibu Suhania, yang mana keduanya sudah melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah dan Madinah, dan semoga dalam melaksanakan ibadah umroh dijadikan satu ibadah umroh yang makbul dan juga mubarak. Sekali lagi kepada yang terhormat Bapak Hatib dan juga Ibu Suhania, yang mana keduanya sudah melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah dan Madinah, dan dalam melaksanakan ibadah umroh semoga dijadikan satu ibadah umroh yang makbul dan juga mubarak. Dan hadirin berbahagia, untuk selanjutnya nanti kembali akan dihadir oleh kami rombongan Jamiatul Hadrah Ziyadatul Ulum yang hadir dari kawasan Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb, di bawah pimpinan Kiai Aryamu Lutfi.